Is brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by Pfizer. Early Start. Brought to you by Pfizer. Friday night on Aaron Burnett Out Front. Brought to you by Pfizer. This Week with George Stephanopoulos is brought to you by Pfizer. This weather report brought to you by Pfizer. Today's countdown to the royal wedding is brought to you by Pfizer. And now a CBS Sports Update brought to you by Pfizer. Meet the Press Data Download. Brought to you by Pfizer. This portion of CBS This Morning sponsored by Pfizer. On how to find the hidden sugars in the American family diet. Sponsored by Pfizer. Pozdrav ljudi, ja se ispričavam, Ursula ne prestaje, znači toliko, samo da mutam, samo sekundu, evo ga. Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobrodošli na kanal Bez dlake na glavi, moje ime je Filip Slipčević i dobrodošli u 28. SMS epizodu ovog serijala gdje ćemo pričat o Uršuli i o Albertu Boulry. Dakle, dvoje protagonista ove priče, dvoje šarmantnih ljudi koje vidimo, slušamo. Primjerice, Albert Bourla, inače direktor Pfizera, kaže kako smo mi svi koji ne želimo primiti njegov eksperimentalni lijek koji niti njegovi zaposlenici ne primaju smo potpuni idioti. Jer on pazi na svoje radnike koji mu trebaju i dalje donositi novce od ovog što je besplatno. To je potpuno jasno. Potpuno jasno. I sad, navodno izbija neki skandal, pa našoj Uršuli ne daju ni da se dopisuje. Ja ne kužim taj neki pattern brisanja nekih poruka po pitanju tih globalističkih šljamova, pa ja ne znam je li to neki pattern koji možda postoji. Ili je to nešto novo i normalno, možda novo normalno, da se primjerice preko SMS-ova koji se kasnije izbrišu, potpisuju i praktički dogovaraju ugovori vrijedni nekoliko stotina milijardi kuna. Znači, sad, ako gledate, normalno je da ljudi tipkaju jedni drugima. Normalno. I oni su isto ljudi. Oni nam to non stop pokušavaju pokazati, zato i ne nose nigdje maske. Zato vidimo da krše mjere, jer oni su zapravo kao mi. Znate, oni isto samo rade svoj posao kad govore ono što mi moramo raditi, ali oni su isto ljudi, zato ih vidite non stop kako krše to i kako su licemjerna stoka. Kako to niste do sad primijetili? I sad su se ljudi, znači, uzbunili što postoji neko dopisivanje između Ursule von der Leyen i Alberta Bourle. Nemojte se ljutiti što ih ovako, htio bi do kraja održati ovih par minuta govora. I sad, šta je tu, ja ne kužim šta je tu ljudima čudno. Šta je ljudima čudno da te poruke koje su dakle bile, odnosno intenzivno kako prenosi Večernji list, intenzivno dopisivanje, znači dopkanje do dugo u noć, intenzivni pozivi telefonski koji se događaju krajem 4. mjeseca 2021. godine, a onda mjesec dana poslije imamo ugovor između upravo Europske unije kojom predsjeda Ursula i Alberta Bourle, ugovor koji garantira kupnju 1,8 milijardi uboda za Europljane. Pa vi recite da se Europska unija ne brine o svojim ljudima SMS ugovorima koji se kasnije brišu i koji se kasnije miču iz svih evidencija, jer naravno oni su potpuno dobronamjerni, oni su potpuno transparentni kao što vidimo iz tog brisanja. Ali ajmo malo preći na neke cifre. Cifre su zanimljive jer znate kako ovu cijelu priču vode brojke. Ajmo vidjeti kakve su brojke po pitanju ovog ugovora. Ako googlate primjerice Raiffeisenove, odnosno Pfizerove stranice i tražite odgovor na pitanje koliko košta jedna doza, koliko oni prodaju to besplatno, jel, što je besplatno, koliko oni to prodaju državama iz kojih izvlače novce, nenormalne novce i za testove i za te igle, ali ajmo se vratiti na Raiffeisen. Koliko dakle košta jedna doza? Prvotno, ekipa iz Pfizera rekla kako u nekim normalnim okolnostima gotovo između 125 i 150 dolara je ta neka okvirna cijena, ali obzirom da su oni filantropi kakvi jesu i da oni brinu o svima nama,
Oni su spustili dozu na $19,5. I sad ako najjednostavnijom matematikom, koja znamo da je po Bill Gatesu rasistička, ali ja ću biti mali, evo, mini taj, pa ću uzeti matematiku. Sad ako gledate, dakle, 1,8 milijardi doza po tih $19,50, dobijete 35 milijardi dolara. Samo taj jedan deal. Taj jedan deal ako prebacite po točno srednjem tečaju kune od 25. prošle godine, dobit ćete iznos od 242 milijarde 348 827 50, odnosno 500, pardon, opet Ursula, aj sad čekaj da dovršim ovo, pa onda komotno šalji dalje. Može, hvala ti. I sad dakle imamo 242 milijarde ugrubo kuna za ovaj SMS dogovor. Potpuno netransparentan, potpuno po onim pravim europskim vrijednostima u koje se kune Ursula i sva ta ostala ekipa. Ako gledamo tih 242 milijarde kuna, odnosno 35 milijardi dolara, samo taj jedan SMS deal, hrvatski BDP je 60 milijardi. Dakle, samo puta 2, čak ni puta 2 je ovaj SMS deal. Dakle, tek upola manji je jedan dogovor koji je ova maknila sa strane. Ponavljam, prestanite brisati to što šaljete vi globalisti, jer znamo da ste iskreni, znamo da želite sve najbolje, ali evo ja vas molim, prestanite brisati da mi budemo potpuno uvjereni da ušutkate prvo mene kad pomislim da nešto radite ne baš dobro. I sad, ako gledate naš dug vanjski, on je 54 milijarde. Dakle, samo ovaj deal bi gotovo isplatio nekih 70-80% našeg vanjskog duga. Šteta što Pfizer nije u Hrvatskoj i što nekako ne prebace neku svotu i da se taj dug nekako pokrije SMS dealom između Uršule i Alberta. Albert Adolf, čak je i slično u neku ruku. I sad, ajmo još malo na cifre. Ajmo još malo na cifre te firme koju ste vidjeli u uvodu, kako uopće ne sponzorira nikog i kako je ona potpuno, sigurno ti svi mediji koji dobijaju novce od Pfizera, sigurno su potpuno objektivni. Sigurno će na prvu pomisao da taj Pfizer radi nešto loše reći, ljudi, oni rade nešto loše. Budite uvjereni u to, jer Pfizer sigurno gura transparentnost na prvom mjestu. A kad smo na transparentnosti, transparentno je koliko je Pfizer platio kazni do danas. Dakle, to je ono što je javno objavljeno. Ne želim ni ulaziti u neke moguće pogodbe ispod stola i tako dalje. Ovo je javno dostupna informacija, a ona je sljedeća. Od 2000. godine 10,2 milijarde dolara su platili kazne. Dakle, u nepune 22 godine su platili 10 milijardi, dakle pola milijarde godišnje. Znate li na čeg odlazi 56% tih kazni? Prekršaji koji su uzrokovani nekim sigurnosnim stvarima glede očito pripravka koji prave. 34% healthcare related offenses. I sad šećer na kraju. Znate li što uzima 11% njihovih kazni koje su platili od 2000. godine? Government contracting related offenses. Dakle, neki ugovori sa vladama, možda jedan od tih ugovora je upravo ovaj između Uršule, prekini, između Uršule i Alberta. Adolfa ili Alberta, pardon. Uglavnom, ljudi, spustite strasti, pustimo djecu nek tipkaju. Pustimo djecu nek tipkaju, nek brišu. Šta je tu problem? Šta je tu problem dok istovremeno, navodno, naši bankari mešetare sa papirima, primjerice? Šta je tu čudno kad mi kupujemo opremu od 10 milijardi kuna u mirnodopskom vremenu, makar po pitanju konvencionalnog rata za koju kupujemo opremu? Jedan drugi rat je u igri, ali nebitno. Taj rat je teorija. Nije ova stvarnost koju živimo. Ljudi, ne znam za vas, ovo nije zafrkancija ništa od ovoga i nemojte shvatiti moj sarkazam kao neki oblik relativiziranja ovog svega, ali moramo se nekad nasmijati na njihov kriminal i na njihove debilane, prije nego što ozbiljno očito budemo morali ući u koštac sa svim tim.
Ljudi, hvala vam što ste pratili i ovu epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep vam pozdrav.